पाउसिदे यम्पम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मिखल की नुमित होंदोक पिनब चेरोल थागदौरे थांजे नुमित की मिखल नुमित होंदोक पियु उगल तांगा कनी थोकना फांगथोकदब तारागनी थोइ सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की नुमित होंदोक होंजिन तौदुना नौना मतम लेबकब असिदा अनिसुब तांगा की मार्च मंगा नुमित असिदा मिखल पांगथोकनब मतम लेबलिबासी अतोप नुमित अमद होंदोक पियु आइना उमंगलाई कनबा अपुन भल्लुप उकल की कन्वेनर एम मनितोना थादोरकबा चेरोल अमदा फोंदोरकबा लोइनना नुमित असि अतोप नुमित अमद होंदोकनब मरि लेनबसिंगदा से थागदौरे चेरोल असना हाई सनबिगी अरुब थौरम पांगथोकनरिबा नुमित असिदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नौना मिखल की मतम लेप्सलकपासी फुरुपसी की सनबी खंगदबा अमदी इकाई खुमनबीदबने मार्च मंगा थांजु नुमित असि मितैसिंगना इमुंग मनुंग खुदिंगमकी लेकाई खुदिंगमकी खुन खुदिंगमकी अमदी लेबाकी ओइबा आयत अपन थोक्तनबा अवा अना तानबिदनबा सारोई खांगदुना तिनादाय लाइदाइनबगी थौरम अमु ओइरिबा सारोई खांगबा पांगथोकपा नुमितने lamda thangja ahanba amasung aroibada awai ekum tawduna saroi khangpagi tharom chanabigi tharom asi chanabigi tharom amu oina nungsiba ningsing bathok trapa matamdagi pangthokton lakliba laithau tinthau gi oiba tharom ne asigumba laigi tingi amadi chanabigi oiba kaiba yatraba nubit asida isi haina election gi matam lepsilakpa ase amukana khannabiba loidana atopa nubit amada hongdok piba mathau tai Sahi emagi manungda nubin asida amuktang pangthokadaba nubin haibadi lamda thangja hanba asida laithau pangthokadoriba maiba maibi kaya thamna chanagadoribani nubin asida kanagumbagi amata thamna amadi amam athengbada chathongnaridoribani imung khuding nai nasengdaduna bipung khuding maksu iru isengdaduna magi punsida yadapan khonglok wallo thoktanaba khurunggadoribani asida sunatan lebak ki yaifana lebak ningthaugi bhot sinbasinga loinana amaibi kaya yauduna agana mafam singda saroi khangdore haifa thauni ge dawi bane punbagase mikhalasi masagi bhot bigadurba miosing haktani amasung khudong chadaba kaya thokloidabagi maram laite asida sunatan saroi khangbagi laithau fangna ba thorakba madi hanjilakpada thengnabi yadabagi chanabi chawna laire Amabu warbasu mikhal asi Mars mangar lamta thangsa hanba asi nadana atopun mit abada pangthokna ba chief electoral officer amadi election commission of India ki mari laina ba singna honabiyo hanba tangka ki mikhal pangthok tringai ma oinan adisuba tangka ki mikhal gina bedase atopun mit abada hongthok bidrabadi ECI amasung CEO manipurna patang putang jaina chatharakli banna janabi asibu khongkoina ba amasung igaiba bibani aina lobga loina ukal natamin laithok charoi ACI amasung CEO Manipurna thausarakdab tarabadi isagi amadi furuki gai khomnaba mangtanaba ugalna thaufang jarakpa matamda lebak myamnasu tengbang biu aina serula sinema khatana phongdorakle atopa pau amadana suda leiwa kuki lalhaulob sinaraga mikhal thengnana bhonare aina NPP na sirakhiba maral jumpham yaudabani BJP Sandela Mari Technopol constituency da BJP na suda leiba kuki lalhaulob sinaraga election thengnana bhonare aina NPP na sirakhiba maralado Yumfam jauh dopo wafam ni ada BJP Sandan District President SK Ansel Fangdorakle. Hiram masih kemarin lain na Molnoi Village da leba BJP ki office da pangthokpo permission hunaba amada. Ang Western na makatara tu na BJP asi state asi da ingtafa tapna furak na bukhona bada party amane. BJP asi state asi da ingtafa furak na bukhona ba party amane asigma party asi da NVV na miyam na lana uba yaba mo da lalau lop singa samdara ka thabak tawi hai basi. Yamna laibak thibane NVV na sigumba aranba propaganda dauduna election thengnana bahona bagi mahuta thamoi sengna miyam ki thabuk tawiyo Sandela Mari Technopol gi miyam dhangasi BJP bo thamoi sengna pamleba si party asna COVID-19 ki wanaraba matam yauna matam punamakta district asigi miyam ki mateng pangduna lakhiba dune maramasina NPP na aranba propaganda kya tawraga miyamda BJP bo lana wanarba honaba amade ECI da aranba complaint tausin tu BJP ki mingchat thian pa asigamari laina na BJP Sandan district ki megai dage ECI da aiba cherol amasu pisilagani aike pamising una ba adu da saru yakiba BJP Sandan district ki vice president si S Lalfu Amola NPP asil lakada election asida singkisen sit kunmak da sit amada ka bangam lori da party yamane adu makhoi da hayeng vote po bakamari asida Lalau rup sing da maral sinaba yana da miyam da aranba propaganda kaya torwasi nogring ba fawe maramasina NPP na miyam ba aranba wafum kaya thamlaga afang ba sina na ba hona bagi mahuta thamoi seno politics dominasi aike Education Minister Rajen na affidavit da lana isile
भोट कारक्लबसु MLA फमदगी सोइदना तल्लगनी मिरेपसिंग लाकदोरिब तरागा निथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा लमसांग केंद्र दा बीजेपी की मिरेप ओइगदर हौजिक एजुकेशन मिनिस्टर सु ओहिबा एस राजेन के एफिडेविट लाने इसिले करिगुंबा राजेन भोट कारक्लबसु MLA फमदगी सोइदना तत्कनी मरमदुना केंद्र की मियाम राजेन भोट थादाबिरगनो राजेन के असेंग BA पास तौखिबगी सही अदु मियाम की बफम सेंगथोपियो आना लमसांग केंद्र दा मिरेप ओइरिबसना फोंदोक्रे लमसांग केंद्र की कांग्रेस कैंडिडेट लेक्साबम मणिबाबू NVP कैंडिडेट पुखरंबम सुमति JDU की कैंडिडेट खुनराकपम कनबमदी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आरामबम कमरजिन पुन्न सेंदुना गासी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा बाउगी मिफम अमदा मथके वाफम असे फोंदोलोदन एस राजेन की एफिडेविट अदु लाले हैबगी खुदम चांगदमसु पाउमिसिंग की ममांगदा पुथोक्तन ओदखे बाउगी मिफम अदुदा ANC कैंडिडेट लेक्साबम मणिबाबूना हाई लाकदोरिबा इलेक्शन असिगदमक नॉमिनेशन फाइल तौरबा मतुंग स्क्रूटिनी तौखे मदद मिनिस्टर राजेन की नॉमिनेशन पेपर अदु स्क्रूटिनी तौरबा मतमदा जानिंगदबगी ऑब्जेक्शन तौखे मरमदे माके एफिडेविट दा माके ख्वाइदगी वांगबे एजुकेशन क्वालिफिकेशन असे BA ओइ सहीना 1988 दा YK कॉलेज दगी पास तौरखी आना पल्ले कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरे इलेक्शन माके ख्वाइदगी वांगबो क्वालिफिकेशन असे लिसिंग अमगसा पनमरफुट्रा निरोइदा पास तौगी आने यावके कुमजा लिसिंग अनि तरे की जनरल इलेक्शन दना अमुक लिसिंग अमगसा पनमरफुगा मंगा दा पास तौगी आने इके माके एजुकेशन क्वालिफिकेशन अमत मानरमद्रे मसिदसनतन लिसिंग अनि तरे अमदे लिसिंग अनि तरागा निथोइदा भागी मफा असि सरोखबम निला हरमबदगी लिसिंग अनि तरागा तरे सरोखबम जायमबी हाना पल्लिबासी यानिंगदे एडॉप्शन ओरबसु एफिडेविट यावगदबनी मदुसु यावदे राजेनी चाही असिसु लिसिंग अनि तरागा निथोइदा यंखायुंदै फल्लगा लिसिंग अनि तरागा तरेतन यंखाइगा निथोइ फल्ले हंदकिना अमुक यंखाइगा तरेत फल्ली एफआईआर केस अम लिसिंग अनि तरेत की लेरमे एफआईआर असिसु क्रिमिनल केस किनी अदुबो हौकिबा टार्म्स एंड इलेक्शन सिंदा पुथोरगिदे हंदकता पुथोरकिबनी मरमदुना एस राजेन की एफिडेविट असि अरानबा ngakto ओइरे मिनिस्टर MLA अमन लान हाइजिलगा मियामनि भोट ओइरबदी मियामसु जानिंगलोइ आरोन कुदक्ता एफआईआर फाइल तौगदबसु तौदे मरमदुना आरोगी मथक्ता हाई कोर्ट फाइल तौरगनी हाइखे करिगुंबा एस राजेन इलेक्शन कारक्लबसु हाई कोर्ट इलेक्शन फाइल तौगनी मसिदा दी महक सुंगसुइ सुइदना MLA फम तत्करे ममांगदसु अरानबेन इन्फॉर्मेशन पीदुना MLA कारखिबसिंग तत्किबगी खुदम क्या लैख्रे मदम खरागी ममांगदा सर्टिफिकेट तहौरे हाबिगी पाउसेदा फोंखे सर्टिफिकेट तहौरबनिना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पीगदबनी अदुबा करिगुंबा सर्टिफिकेट असे BJP की हायर अथॉरिटी ने प्रेशर तौरबदगी पीखेबने हाबिगी पाउसु दारे हुरालगे MLA कारक्लगा लेबाग असि करिदा फगनी मान हौजिक थाजिलिब एफिडेविट असिदा MLA कारक्लबसु सुंगसुइ सुइदना तत्कने MLA बगे कोदोंचाब फंगलोइ मरमदुला लमसांग केंद्र की मियाम असिगुंबा हुरान बगी थौंग सधरिबा राजेंद्र बहुत सुंगथा थादाबिरनु आरसु मिरेपसिंग असना फंगदोखे अतोप पाउ मदना मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग MPSA की वकत मवा लौद्रे सुप्रीम कोर्ट ना था मरी की मनुंगदा एग्जामिनेशन पांगथोगु आइरकले कुमजा लिसिंग अनि तरागा तरुकी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन चानहनखिदब हाई कोर्ट की ऑर्डर मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन न सिंधुना जुलाई 3 लिसिंग अनि तरागा तरुकदा पांगथोकिब मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेन एग्जामिनेशन अदुगे रिजल्ट अक्टोबर 3 लिसिंग अनि तरागा तरुकदा लाथोरकबदा असोइबा रानबा पिकथना यावरमले हाइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा अनिर वकतपदगी हेंदोरक्तुना सुप्रीम कोर्ट फाउबा यावनरबा मतुंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न अक्टोबर 19 लिसिंग अनि तरागा मपनदा पीखिबा जजमेंट अमना काकथखिबगी मयोगदा मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग MPSC अमदी एग्जामिनेशन अदुदा पास तौरगा थबक चंगलुरबा कैंडिडेट खरान हाई कोर्ट न चानहनखिदब ऑर्डर अदुगी मयोगदा एपेक्स कोर्ट वगलुबदु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न मवा लौद्रे अमसुंग काकथखरबा एग्जामिनेशन अदुमक था मरिगी मनुंगदा पांगथोकदबनी हाइन ऑर्डर पिरखरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जस्टिस AM खनगुलकर अमसुंग जस्टिस CT रवि कुमार के लैंडमार्क जजमेंट ओइबा यारबा ऑर्डर अदुगा सी पीखिबने MPSC नलौ दुना पांगथोकिबा सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन अदुदा असोइबा अरानबा क्या सथाखरे हाबदगी एग्जामिनेशन अदुदा सरुगा की कैंडिडेट खराना अहानबदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा वाकलखिबने वकत अदुगी मतुंग इन हाई कोर्ट न डिसेंबर 19 लिसिंग अनि तरागा तरुकता पीखिबा जजमेंट अमदा एग्जामिनेशन अदु गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अमगे कमीशन न थिजननबा ऑर्डर पीखिबने रिटायर्ड जज अदुगी कमीशन इंक्वायरी चथरबा मतुंग द थोइदोकबा असोइबा अरानबा यावदी हाबगी रिपोर्ट पिखलखिबदगी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न फेब्रुवारी 19 लिसिंग अनि तरागा तरेत पीखिबा ऑर्डर अमना एग्जामिनेशन अदुदा असोइबा अरानबा सिंग यावख्रे वकलखिबा
पिटिशन अदु डिसमिस तौखिबने पुलिस स्टेशन द थौरी यान्दुना सिरमले हौखिबा अहिंग द चुरचानपुर पुलिस स्टेशन की कस्टडी द नुफा अमा थौरी यान्दुना सिरमले लाइकिद्रबा नुफा अदुगी ममिंग एम चिंखालियन फाइटे चाहि यांखै अबुकवा लाइकिद्रबा एम थालकम कवे माग निबुलमका की भी निमखोई खुलद लैबनी आइरे पुलिस की पाउन हाई माग था असगी निफान द फोक्सो केस की मखादा फारगा चुरचानपुर पुलिस स्टेशन द थमलिङैदा ngarang ahing mahak na sinaba kambal ki matai da phajinba fi akakpa masang amana thauri oina semlaga thauri janduna sirambani hari asi baksang da Churachandpur police na dokalaga ngasi rems ki moktu furaktuna executive magistrate jauna video coverage to postmortem examination tawraga imugi miwi sing da question agre aire candidate ki thongal da bom pokai lamle hanba phase da mikhel pangtho ga dhoriba tree khurai assembly constituency da NVB ki mirip oiriba laiton cham jahanda gi mahim ki thongal meha da ngasi bidang Pungnipan minat tararam tarak pada sakang dabas na hen granite ama pokai lamle adu mayo emata asok pan yaudre hari pan baya pati handaki asina bomgi ani supa thaudok ne nongmani ni ki mamang da sumha ki mai manak da sawa party ki vote amada bom amasu thamlam labani aire nagalam da gari na thomba da halama sire ngase yu pungnipan lom ta matam da Besnapur police station na kon ba tidim lambi gi kaino thong tak da wa fur ga lakwa alama motorcycle amada thomba da ge laigana fangam tan da laikidre Taudo laikidra nupa atau ki maming laichram razen chahi humboga taruk afokwa el chawba gawi mahak kaino thongka da leivane asai bhaksa adu Besnapur police na lakala ganga si rems ki mok to postmortem tawkhre are panbaja bari imphal ti dim lambi asta lambi bagthok ta bana gari thawt ban hasina kantor ki wang bada gari thawbada ki lambi da accident thok to na mesi mina toina thokle makha tarakpa atopa paw madana police da ki nan thok to na chen khiba miyo emasi na fangle lamda kisa usek sing illegal oiba mongda hatpagi thawthok sing da sena ba miyo ama police na fara ba madong police custody da ki nan thok to na chen kra aina mari le da basna fangdok kra ba madong nan thok to chen kra ba miyo dunga si torel khongpal amada asi bhaksang oina thengna kre hina masig mari le na police ki makok thongpo official amana fangdok ki bada mamang tha da Kaziranga nasan fak da lona ya da ba mawung da samuganda hatbada chenai habigi maral da miyo isi tha asi ki tareb da golagat ki saruk water da ki police na fa ki bane mak police custody da min ini thamla pa matung mari ne pa court photo na ba gidamak sat liba sat ki balambi da miyo esit mak pa fori pa police person sing adobo indhoram na umang ki mai kai tamna chanchen ki bane police na mak pa phangna da phana da ba nabi da tu akan mumong da thiba hom ba gi thabak sa thagi ado moina mak thiba phangtana la ki bane madu ki matung ngasi Kaziranga da laiba tudal khok ba lamada asi bhak sa koina thengna ki bane lai ki rabam miyo edu utam klagari ka miyo amani aina identify tawgre Mag matau karam na siki pano afa postmortem report ki matung inna atu bada khang pangam lagani aire aroi bada content sing asiki maru ba pau khara asi ba pau tamjari ba Manipur local news YouTube channel labadi Facebook page asidagi yangbiri ba punamak pathaga sari channel asin atom da kanara badi subscribe to bi tribes na subscribe to bi romoloina like and share to bu ka bi kan punamak po amakhan thaga sari